Kini way kedauti. Kini to para nong Meghalaya. Para dok prasnam kijai bru kiyong Ya kedauti. Ya tim yanya ya penyo. Ntip diong. I penyo wastat mo penyo wabej mo. Mem ya burom gi yewi iwi. Mem ya burom gi ya iki nong tabot. I dong kong nong chap jet iki yo uman gi kite nong chnaan yo uman gi te ki nong ra yo uman gi kite ki nong chna yo khi yo khan yo kan yo jami re manda man gi kam ki nong mi khaman kam gi ni ker kom pen yogi ye i penja burom gi chakmar ka berthai I ki nong jet I ki nong tabot mperi kar wale be hawakot I ki nong tabot ko be I waki isngi ubami men ukimela iyu yang haga jing sekian lakat nus paus nam kuman kam ki MLA myu kita ki bruk yok iwa chengi ijo iki melagi ijo iki isngi ijo iki tiyaw ijo I chong ki bruk kami temo no ikmar ki yong kat uman session kat uman meeting apa assembly sendok ya kedauti sendok ya kurame sendok hanga ini kenten nga ini kenten ai to man iwasarong do hisnyaw yo nga saman nga kam nong tabot ngale snyawa kta ko hawayu kam gani pendai surom gi ya gejala yo I chakmar ka perthai utu hamman gi wobe halor wastat phi daman phi ko chai kai burom kliang yewi iwi lam burom phi ya iki nong tabot burom tang ya uno hikai phi speaker wudu umi chalai kabas nyusi tam yangi gibru mentai haga por lekson uno bakersan ne barung sakapati VP kilong babahabat baru blesida lada phirung padai sakapati NPPM kilong basnyu babam sab balek khamat siliang bat ki ongro kidai kinong kersan karo hatoi karo umdai sai kinong Meghalaya lada snyu lada baha kajela hato kayo nantang kikasih jantiase kan dia kapan pau ngidang don kata kemensen arsap anot bechni ya iwe ini perta air niu ya ke syap ke jopra baru praun ya kata ketika mon ka dia jope Andre ular rempat HU Dr. Ricky Andrew ubala pendep ya ki kerdan ne huslong bat MA Christian Studies University of Madras kapor udai lecturer jong ka Department of Khas balai Dr. Pasca Marbok udai ru ukandet jong ka parti VVP ka parti bagi bru ki ikbah haduk mentah pendep ya ka MA bat PhD hakalain political science UVG ki kenta udai ru usunjo advocate palapa ba hapo Meghalaya High Court don badai engineer don ba professor don political don ru udai usunjo advocate